وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ او کلا چوری ہاغ کتاب وارد ہاغ کتاب کے نازل کرشے دے رسول تام اینی ددائی سرگے چڈکی دو خنام ددی وجنا چری حق پی جندم یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع شاہدین ویلے ربا منگا ایمان راوڑے اولی کا منگا دا شاسرا شہادت کی توحید و رسالت وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين الصوجر زمگا شیمان من لروب اللہ او پائے شراغ لے منتا حق حال دارے منگا تمکو چی داخلی بمگا رب زمگا دقوم نیکانو سلام فاصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نو بدلور کر اللہ دیتا بسودائے شدی عقیدہ لرلا جنتنا شبئی لاندائے ولی ہمیشہ وہی پائے گے وذالک جزاء المحسنین و دا بدلا دخیستکار کو ان کو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم آکسان چی کفر کرے پزرم اور تکذیب کرے پجواد آیتن زمون دا کسان دی وروالا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین ایمان والو محرام ہوئے پاک غسیدنا چی حلال کری اللہ ساوز دباران اور حد شرعنا تیرے دل مکوائے یقیناً اللہ تعالیٰ نخوخی آسوک چی تیرے دل کی دا شرع دا حدودنا وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا اخرے دائنا چی اللہ تاثل درکڑی حلال پاک واتقوا اللہ الذی انتم به مومنون اور یرکو اید اللہ ناغذات چی تاسو پاغ ایمان لرے لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ننسی اللہ تعالیٰ تاسو و بے ارادی قسم نستاسو لیکن نسی تاسو پائے چتڑل کڑی تاسو دا قسمنو پزدکی ذراتن کی زمانے سرام فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون علیکم وکسوتم وتحریر رقبام نو کفارہ دے قسم خوراک ورکول دی 10 مسکینانو تام دا درمیانا غنا چ خوراک ورکوے تاسو خپل بال بچتام یا جامی دی 10 کسانو یا آزادول دی دمرئیم فمن لم یجد فصیام 3 ایام کسوکنم امیدان دوان دی روجی 3 روزے پل بسیم ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم دا کفارہ دا قسم استاسو کلچی قسم کڑی او مات کڑی میم او بشاتے قسم نخبل لماتولونا بضرورت کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون دغسی بیان کی اللہ تعالی صدخل احکاموں دید پارانچی احسان من داغم یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون ایمان والا یقینا شراب و جواریم
او بندگی د بوتانو او قسمت معلومول پغش سرام دا پلید دی دا د کارونو د شیطانان ندیم ڈڑکوئے ددی کارونا دل پارا چی کامیاب شیم انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر یقینا غاری شیطان چوائی چیز تاسمینس کی دشمنی و بغض دوجید شراب و دجوارنا ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ومن کی تاسو د اللہ د یاد آشنا و خاص کر دمان زنا نا یہ تاسو من کی دن کی دینا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا اور تابعداری کوئے دا اللہ اور تابعداری دا رسول کوئے اور زان بچ کے ددید مخالفتنا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ نو کتاسو مخوارو پوش یقینا زمین پر رسول وانی رسول خارام ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا نشت پائے کسانو شیمان راوڑ عمل نکڑی نیک گناہ پاسس کی چری خوڑلی اس کے لیے شرابوں دجوارینا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات کل شری زان ساتھی د شرکنا ایمان لری وعمل نکڑی وتابدار نبی ثم اتقوا وآمنوا بیازان ساتھی دغڑ گناہن نمو ایمان لرین ثم اتقوا وآسنوا بیازان بشکید شبہات شکوننہم اور اخلاص کی بار بندگئے کے واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ خوخی اخلاص کو ان کی